kain steta in ka na wangin ral tan mi nuai ni chuang KNU in omring data han post February ni kwa sang ni som ni pa ni kain state huam chunga mi puiveng him tu pol KNU KNLA KNDO tele military council tenen in ka na wangin military council ten 12 chunga thona le bomin an beina sa hle a in le lo tlan san an mi sing sari chuang anom thar le a trum ma sa aral tan tenen phei chuan mi nuai ni chuang anom to thu kia in mi pui huai tu ten an soi thu VOA reporter ma ia marsuan news a atar lang tun nai deuh khan military council tele KNLA KNDO tenen an la in kap chhun zom deuh renga kain huam chung in ka na sa in Phapun district brigade fight le Dupale district brigade sika military council ten thona le boma an bei chiama wangin tual chung mi sing sari chuang an ral tlan non le a amma aral tlan mi tenen chuan mi nuai ni chuang an tlin to thu kain mi pui veng him tu pui pa foreina thu puang tu fadu so toni chuan a soi ral tlan thar te hi mi sing sari vel an nia amma sa aral tlan te po kirle mai thei an ni mai lowa wangin an vai chuan mi nuai ni chung lam an ni hial ome military council ten sarkar na an lak ma tang reng khan KNU huam chunga military council ten kong thar an siala wangin in le lo tlan san anom nual toa sarkar na an lak nuwa phei chuan in ka na thlen renga wangin ral tlan te hian brigade muna anin saseng nual ani ti in fadu so toni chuan a soi military council ten sarkar na an lak ma khan kong thar sial tanin brigade 3 he chu tumin an tin zona brigade 3 le 5 chu an luata a heta po hian ral tan mi sangli nga an om to a military council ten sarkar na an lak nuwa phei chuan mun tin deuh thoa in ka na thleng nuala abik takin brigade 5 a thona le bom mangin an bei chiama mi a singtel an ral tlan ta ani an hunhung bera brigade sika kangkai le in ral tlan an pun bel le chiama mi sing sari an tling ta hial ani he nga ral tlan tam ber te hi brigade 5 le 6 te an tam bera brigade 3 a po singtel an tling pha hiala mun danga mi te po an om nual bok brigade 1 le 4 ami te po an tlem vak lo khop mai kho chung luangam lova ral tlan te an tam lai hian military council te hian thona le bom mangin an la be chhun zom zel bok sia umin January sang ni som ni pahni thla chung hian wal chung mi pui mi som pahni nun na an hlau toa mi som thum pahni in hliam an tor to thu kain mi pui veng him tu pol ten tun nai lok khan news sa an tar lang ani kalimiau ta han le a chevel chan chin data han post February ni kwa sang ni som ni pahni February ni riat thole ni zandar som pakhat vel le zinglam darli nu vela ta han le che vela bom puak ri riat tura om nuala har satna engma thlen lo thu riat ani kalimio le che vela ei chop thil le thil mana san ang hu in bu fai man ala zia om hlea bu fai ei tlak deu ei yami na thar be khathi KS sing thum ni in a hlui be khathi KS sing thum sang riat man ani thu riat ania kuwa khor som KS zanga petrol galun khat KS sang sari zanga alan zelbok top up man hi ala pa ngai renga KS sang khat sang thum zanga ala om renga tun ma a data packs 1GB KS sang khata le thin kha tun nai lokatangin KS sang hi za som kwa pakwa le thin ani MTP oredo Telenor sim card man alani bera Telenor signal hi tun lai tak hian a thawak lova maitel ero man thei alani meu lo tun lai tak hian khoka na sazu thangkam hun lai ni ma se boruak a that lo awangin khothen om nai te te a kam thin ania sazu ero sabu khata KS sing nia zot thin ania du khuna le mai thei om thin lo awangin biak lok sa atul thu riat ani military council member thar lieutenant general ERPA ialak lu ani
an SSC member thar General Mong Kio po achin hriat anilo Lieutenant General Pia chu Sipai Council kan ti mai thin State Administrative Council a member Tahanah ruat tharna order chu nimin February niriat khan ti chua ani Lieutenant General Pia hi Second Batch Defense Service Academy atanga Sipai officer zir chuak ania National League for Democracy NLD 10 Sarkarna anchel chung khan remna thuthung lam halak na Sipai Tahanah tholok tak ani thin ama hi Vice Chairman of State Administrative Council le Vice Senior General so winanen Military Officer Training how thin anni tin ani hi Commander of the Special Operations Command nate Chief of Army Training Officer nale Military Attorney General po alo thokto bok ani a mairo chukum sang ni som ni December nulama a batch puite chu promotion anni lain ani ero sipai officer rank pa ngai bak mun danga emokai santir ani velo ani Commander in Chief Air Force na atanga ansol luitir ta General Mong Kio hi tun lai hian chanchin are riau maya ani po hi sipai officer atanga an pension tir nu in aril ruthoi damnan military council a tho hian member anni zui tir bok ani January ni somhnia nei zo tak military council meeting a hian Commander in Chief Air Force Solta an member thar General Mong Kio hi mu anilova military corps sarkar how tu telna thin SSC member te tel venge ngai chi meeting a po hian General Mong Kio chu atil ngai lo ani thunei na achil president ni chak em Senior General Min Aung Hlaing hian athunun theivak lo sipai officer lian ho hi thil ti theilo turin mun poimo lo dewa da thata thiam hle ani vurin chhilh hlum Indian Army 19 Jammu and Kashmir Rifle ami te chu February ni rukhan chaina ramri line of actual control bul Arunachal Pradesh state aram rivenga ankal chuak chu vur tolina chhila sipai pasari hi nimin lam khan an boral ti an puang chiang ta ani elai mun hi Arunachal Pradesh state ta Kameng sector Tawang district ami ania chaina ralveng ho omna mun ania tunlai hian khua vo em awangin vur po atlana saviau ani vur tol hi kalau mu venual to awangin a hlo omin a hreom don hle ani Burma Military Councilin khovel Hriata lem chanrem na meeting a som don NUG le CRPH a som tel lo awangin omzia a om lawang February ni som pani hian KNU le CNF tel lovin NCA affiliated ethnic armed groups te chuan Military Council Sarkarin Union Day Diamond Jubilee abuat sai tur le remna thuthlung soi hauna preliminary peace talk lo om tura tel antum ni in PPSD hruai tu zinga mi ten an soi ani NCA signatories zinga chuan Karen National Union KNU le Chin National Front CNF te chu an tel don lo ti achiang sa toa anni pol pani hi Military Council sipai tenen in much honin na satakin anin domek ani San State Rehabilitation Council RCSS Rakhine State Liberation Party ALP Karen Peace Council KNLA PC the DKBA the Pro-Democracy Karen Army the PAO National Liberation Organization PNLO and the New Mon State Party NMS People te ero chu he soi hauna le Union Day lom na tel antum don ni a thudon ani Burma sipai sarkar dau dal tu ral thuam keng pol dang pahni the All Burma Students Democratic Front ABSDF le Lahud Democratic Union LDU te chu RFN News Agency 10 chanchin chiang zo khriat tumin biak po antum thin taknan alat heiri lo ani Karen National Unions KNU Central Foreign Affairs Officer
Mr. Pado Sotoni chuan Burma sipai dan lova thu nei na chel tu tenen kan in biak na chan tura om lo reng ati hmia thung Military Council hian mi pui thantlin sarkar an nam thluk nu hian rampum pui chu sipai chakna hmangin thei topin obbe tum thin ma se kum khat atlin hnu poin sarkar na siam hlei theilova ram in rel bol na le nun phung pa ngaya mi pui ten ral muang taka kho saturin ma ala theilova ram le mi pui veng him tur zokin mi pui te chu tharum le ral thuam mangin anghai sak me ka wangin ram chung din hun chu kong engkima atlabal hlea chu tianga a om chu khovel ram dang ten an hriat thiam theilo na turin rem na siam tu ni anga lan moya tuma wangin mi bum nan rem na thu soi ho na meeting ti in abuat saidon mel ani atibok Military Council hian ethnic armed group zong chu rem na soipui tura som intisi in Myanmar rampuma rem na le muan na lam malak na konga poimo berzok NUG sarkar le Union Parliamentary Committee CRPH te asom tel lo chu omzia om chuang lo ti a hriat sa reng ani Burma sipai te ne na indo na sa berpol Kayar State chunga Joint Secretary Mr. Khun Daniel Point NUG sarkar le PDF huai tu te ber rem na chungchang soi ho na tel tura Military Council ten an som lo chuan he meeting hi a hlotling chuang lawang atibok Keini Kareni National Progressive Party KNPP chu he meeting a kan tel don lo bok ati Burma sipai nena kumhni lai in do chol sanri Arakan Army AA thupuang tu khain thu kha chuan he meeting a an tel don lo thu chiang kuang lo deuin a soya chuti rual chuan an sangoi zon pui Northern Alliance DR hiat marzar tang rual pol zinga KIO Data ang National Liberation Army TNLA Dakokang MNDAA da Arakan Army AA te chuan Military Council in abuat saitur Union Day Diamond Jubilee Ceremony le Peace Talks meeting a kan tel don lo antibok United Ua State Party UWSP chuan NDAA le Sun State Progressive Party SSPP 10 Union Day lom na telma se keini ero chu hruai tu lian te chuan kal antum lova kan nau te singa ni na sang lem lo te ero chu kan ti rang anti the PPST hi is progress steering team ti ania NCA affiliated ethnic armed group som tenena din pol pakhat ani Nisari Khan an leader le advisor tenen meeting nein Military Council som na Diamond Jubilee nei tur chungchang chu an soi ho ani kumsang hi som kuma pistol nei tum khan ethnic armed group som pariat hian pistol nein an in mukhoma KNU RCSS DKBA KNLA PC PNLO ABSDF ALP CNF NMSP NLUD te chuan Nationwide Ceasefire Agreement an sign ta a KNPP KIA UWSA MNDAA NDAA AA the TNLAN SSPP te chuan remna thuthung hi an sign talo ani eng angin remna thuthung hi soi thin ma se February sang ni somni pakhat khan sipai fir fiak ten dan lo takin thu nei nan pong lak nu in NCA chu an ma ni nge in an bo chema sata ani kan mizo palar pukol lian nunan FBI akom chung changa Burma lama kan unau pakhat chuan heti hian puhriata aron chang ani ka hriat thin puhriata kha kolian nuna kom puhriata hi dikna ngaina nam feeling lanalo mi huai sen le paron tla ka kangai thina mizo tong mai ba ka sap hindi thiam ve tok huai sen taka tong thin emokati kha Myanmar ram buai ti buai zual tu mizo ni big ema in ngai
midang mumizo ve thelo Min Aung Hlaing le a ui chau sipai te thlop mizo in ti te hi thutaka alo khuk pui thin hi makkati top thelo rambuai tirlai khan heng in ti mizo zual bik juda nam fir le farisai emo in ti te hi dictators te opna du lova kongzo man tuma hek kongzo huai khot tu an hning la a hek an party huat MNLD chak aya sipai dictatorship thlop du zok tlat thalai no pang tak tak sipai luta soisak tir tu te kha an nia mi pui ten tran pui tu chan tu le in nga na an nei ma chuan heng in ti mizo big em te hian sipai Min Aung Hlaing sipai te aruka tho puin kholal le administrator sang an chel puya mi hek tur le man tur ngot an mel thin mi pui veng him tu sipai PDF adin nu le PDF power chak zual zel awangin arukin Myanmar civilian ral tlan angin Mizorama an luta Mizorama chuan ral tlan angin an khosa ve mek Hriata hian heng mi te Myanmar mi pui million somnga pali te huat em sipai thlop tlat mizo aya in ti mizo zual ho hi alo humin alo mi khwal hial ta em ni diklo taka in pu na le in hek na lam ni lo se hetianga Hriata acheta fo hi chu Myanmar rama mizo te ti buai zual tu mizo te ne na thu khat vua a khosata fo hi Hriat thiam har kan ti in keini chuan Hriata ngei po hi Min Aung Hlaing le asu asual na te thlop tlat tua kan ngai nget le Min Aung Hlaing phalchin MWD MRTV chau ena an military chanchin bu dot phua chop chau chiar du thin kolian huna te kom tok le bum thei tok ril ru apu hi alainat omma zok keini Myanmar mi pui million somnga pali te hian second tinin Myanmar puma thil thleng dik tak kan khezung zunga kumsang kha zakwa samriat pariat laya chanchin diklo the dara unaw le unaw nam le nam chal tau tir angkha chu kumsang ni som ni pakhat spring revolution a chuan a thei to lo ti hi Min Aung Hlaing ber poina chiang em to PDF claim te an cheve bom pahni khat an ti puak ve midang ral thuam keng KNU AA CNA KNLA KIA le adang te ro an ngoi vek ati hi pumdom chunga nui ver chungin kalau ngai thak sake ti in aron ziak ani